Тек мен ağlar. Беге бүгін кет руйды бұд. Беға кет руйдын нада акварель. Мел арас өңнөк нада. Кисте. Она простой карандаш. Пластик. Она часкага у кисть суярга нада. Бастан төгүрүгү күнөргүн. Бу упулган. Бу мынык. Онтон иин. Онтон көтүрүгү. Ластигинен бу мына сутубуз. Сотубуз. Онтон бу мынык ортотугар ойленени койдубуз. Гырдыбыз. Аны аягы руйдубуз. Бу мынык тиистер. Мына карах. Күп кара. Блин ине руйдум. Бу мынык арас сурайынын руйдум. Онтон тиһи руйдум. Тиис гынан баран. Тиис ботах бытык ити аттан. Бытык аттаныр. Ити бытык ген кит уну аяғынан баан улан. Онна краптары, үөннери арас планктон ген аттах үөн. Онуну сиир. Ити уну аяғынан баан баран у тахсар. Онтон рактар, планктоннар, аяғар қалылар. Сиде курдук. Сиде курдук. Беги билен руйдок лапчаны. Мынык упулган. Онтон мунугу. Но мунтан фонтан тахсар. Мунунан тыынарды. Кит мунунан тыынарды. Мунунан салгыны агарыйер. Мунунан тыңар. Мунунан салгын арыйер. Билен киты мелогунан краскылыбыт. Кит милктажы ден аттах тоға детерге кине тынах оғаны төрүтөр. Балык ден батах. Балык ити искерінен балчаналарын төрүтөр. Кине сымыт курдук. Экраден ничего. Канан кёк. Билен мен onu uydum. Угустазчыр ана билен бөлөк дуруйдук.
Оны бу мана күн. Сартамата. Күн сырданата. Билин акварелинен бу мана бартан нургуду. Киттер, кстати, iki араст бар. Бире тестех, икиhe бытыктах. Тестех ден ити кашалот, дельфин, она касатка. Бытыктах ден синий кит, сахалы переводка, халан кит. Аттах. Көрінері ғылыр. Наға олахан. Бұл бісінекі переводка қалан көккет. Бұл мана слону турағынан өтчі кыра. Есі оның мана кейінен турағаны бұл сұжыр. Тоғашы өне кыра семешке көрді бұл қалыр. Көрінері ағалар, кетпет нәәчей болады. Аңғы кыскаға тоғары аттыны рұйдық бұд, күсіққа дәрі.